Noisy Boy! Kad će novi vlog izać? Pitanje koje se ama baš nitko nije pitao. Au, pizdu materinu! Dugo očekivani novi vlog. Da. A po dugo očekivanim mislim to da nitko nije očekivao da će izaći novi vlog. Čak većina se i nadala da neće izaći, ali... BAM! Kao što sam rekao da ću vlogat na Vidostar eventu što je bio neki dan. I tako sam vlogao i sad ćete vi to vidit. Moram reći da je bilo jako fora. Upoznao sam neke poznate youtubere, a to ste mogli vidjeti jer sam clickbaitao i naslov i thumbnail i sve. Gle, tako kažu ljudi, ako hoćeš pregledaj i sabove, Vanimi u naslov, Baka prase u naslov. Ja samo... I to je to. Odite vidjeti tako sam šta napredovo. Spoiler alert, nisam. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. I evo ga, vraća se najbolji vloger na Balkanu. Kao što sam rekao da ću vlogat na Vidostar završnoj večeri u Zagrebu, a to bi trebalo biti tu. Ja sad ne znam, tu ima milijarda ljudi. Ja ne znam iskreno kako ću ja ući unutra. To je glavno pitanje. I to što me svi gledaju ko manijak jer držim kameru i pričam sam sa sobom, ali jebi ga, to ti je tako. Tako da idemo pokušati ući, valjda. Mogu ja tu da proći ili? Daj si! Najjači lik na džumbusu, gledaj ga, makni. Šta im seru? Kako izgleda kad skupina youtubera samo sere nešto? Jebote vam fokusa pun gas. Daj da se ubacim da me možeš tagati. Sve kako sam, neću vas tagat nijednog. Samo Noisy Boy. Samo Noisy Boy. Samo Noisy Boy. Čekaj. Ko nam je to došao? Subscribe-ujte se na Baka prase. Kaži subscribe-ujte se na Noisy Boya, daj. Naravno, slobodno. Gotivan dečko, 100%. 1/1. Ej, zbog tebe, evo mogu reći u vlogu više, nema Boga Damira, gledaj. Devra nema, Jumanji je pička, bre. Ja ne znam uopće da li se mene čuje tu. Ja majstor sam snimio jedan klip sa Vanimijem, ali nisam stisao recording, tako da... A snimit ćeš opet. Pa snimit ću opet, ali nema druge, jebi. Kad si retardiran moraš dva put, to tako ide. Mene ubim, ja sam toliko retardiran da nisam stisao jebeni recording kad sam jebe. Ma ja ti kažem, vidi ga braćala, znači to ti je to. Dođeš tu da vidiš njega i možeš doma, to ti tako ide, šta da ti kažem jebi. To je to. Čela, da li ti je to najdraža pjesma 2017. Nema ljudi za sad, ima samo opet trash youtuberi iza, to ti je ništa. Tu ima nekih youtubera iza, ja bih volio da znam ko su, ali realno jebi ga, ja ne znam, ja znam samo Noisy Boya. Lars, šta si došao Lars? Došao sam sponsorirati Fantu. Gledaj šta pijem, to su moja deca, brate, deca. Platio sam Fantu 40 kuna dvije. 40 kuna dvije Fante, sa dvije ili jedna? Da, dvije Fante, 40 kuna, na popustu. Na popustu 40. Sam se usudi pitat za alkohol, naplatiti. Pa ne da Bože. Ja kažem, ako želiš prestat biti alkoholičar, samo dođi u operu. Nema šanse da budeš. Daleko je raj, daleko je sama koju nosi lažan sjaj. Jesam mlad, jesam nov, ali glad, točno me znaju u tvojemu gradu. Snimam te pol sata, te snimam dok ćeš skužiti. Ništa. Posto sam pro vloger umeđu vremenu. Znaš kako snimam, ej? Si donio majicu da stavim na kutu. Jesam to mi. Dođi kod stola. Jebote autofokus. Moram mi dat majicu. Došle dan kad će Orša dobit Noisy Boy majicu. I sad svaki put kad izgubi u Fifi,
ne znam, mora ići, ne znam di pičke materine ćeš ići u toj majici. Na misu je rekao da će ići. Šta sam ja tako bluri? Meni je najgore što su svi došli vidjeti Noisy Boya, kužiš, i to će biti naš koja guša. Jer su svi došli Noisy Boya vidjeti, jebote. To je, ajde, malo mi je čak i bed. Evo vidiš, sve, čuješ kako vrišta Noisy Boy. Pa dobro, dečki, tu sam. Tu je, evo ga. Evo ga, evo me. Može samo skinem duks. Znači, to je to. A ne. Obuku sam malo širu majicu da ne nabijam kompleks u drugoj državi, razumeš, ali ću obući jaknu preko majicu. Majko moja, šta je rekao? Snime, jebo, samo dramu radi. Hoće tu samo dramu raditi, u pizdu materinu. Daleko je raj, daleko je slava koju nosi lažan sjaj. Jesam mlad, jesam nov, ali glad, točno me znaju u tvojemu gradu. I nisam i neću i ne mogu stati, do kraja života za svoje ću dati. Hvala svima, kogod da me prati, divno je zbog vas niš džazbi, lazy lomi nebo na dlanu, neka se otvori, baš neko da padne, zvijezde sa neba, ako želju zadnju, pozdravim, volim vas za moju braću. Prevario je cijelu grupu na Noisy, daj snimaš video. Da, bit ćeš u vlogu, brate. Bit ćeš u vlogu. Aj reci da nije najjači prank. A jesi, šta ti kažem. Ja sam pao na njega. Jel jesi? To je to. Mogu ja biti u vlogu? Kaj miš kak je njemu onda? Drama. Zašto Jan nije bio ove godine na pozornici? Pa to je pitanje. Jan, reci! Zašto Jan? Što je ono tamo? Ispario je. Da čujem Bruno. Dečki, može jedno ozbiljno pitanje? Ozbiljno pitanje. Ajmo, dođimo na konsenzus. Pitaj, ko je bila ova koja je pjevala? Nemam blage. Ajmo joj dati. To sam se i bojao. Ja mislim da ona ne zaslužuje. Jan, mislim da ovog puta ne. Da možda Svjetlana Lokić. Svjetlana Ovštrofov. Svjetlana Ovštrofov. Ne ovog puta. Panika je vladala kada sam s njim plesala i usne su me odale. Ajde stani i slušaj me na... I slušaj me na ovaj dan. Sve su sjebali, sve je otišlo u kurac. Dalje ide po svome, nemojte misliti da je presto, ne. Ja sam 100% pokrijen. 100%. Znaš kako ćete? Clickbaitaj, po naslovu ćeš biti sve. Pa šta hoćeš? Pitat ćete ljudi koji kurac da Noisy ima na kanalu. Najljepši sam, ja! Kaži to opet. PewDiePie! Daj mi autograf, evo tu. Tu na žilu. Znači ne mogu biti drugčiji od PewDiePie, znači ništa. Nemaš, jel se dereš? Širi ćemo partiju FIFA poslije. Svogs, ostavit ćemo... Znaš ti ko je ovaj lik? Šta ćeš staviti? Svogs, link je u opisu. Link je u opisu. Link je u opisu. U opisu. Svi follow, subscribe, Pretplatite se na Noisy, ja obavezno. Što? Opet traže dramu, ej. Što? PewDiePie. Ne, ali on je lepši. Dečki, Pagac je ljepši. Imaš bolji sat od PewDiePie, evo. To je to. To se vidi, evo, bro fist. Gledaj, PewDiePie me dirao. PewDiePie, wow, joj, super. Odlica,
Dale, nije bilo važno, sviraju trube, pod nogama nam svijet. Pretplatite se na Noizija! Na Noizija! Dečki, PewDiePie, kako si u Fifi? još prestani snimat više, još prestani snimat. Drama na YouTube. Dosta mi to više, daj ostavim. Pretplatite se na moj kanal X0217. Hashtag Videostar Leonika. Leonika! A Noisy? A? Pa Videostar Noisy! Nikad čula. Ajme, majko moja! Nitko ne bi znao da ti kanal nisam dao. Sad me pljuješ i psuješ, ali ipak nisam pao. Vidi se da si plava, diraš lava dok spavaš. Što će kraljici slava kada joj padne glava? Na kraju dana ovaj kanal nosi moje ime, a ti se kitiš tuđim perijem jer nemaš čime. A sada čujem tvoju stranu priče, razlog zašto da te s kanala ne mičem. Okej, palim dečke, palim cure, kad me vide sline cure. Širi noge, dižem bure, najjače oluje. A tebe smeta kad me neko gleda, jer kad me nema tvoj kanal postaje bijeda. Sad već cijeli svijet zna pjesmu YouTube kraljica, na svim top listama ispred Despacita. I zato odi doma, plaći mami, popi sokić, od mene imaš blokić, Bokić Kokić. Bruno, oplodi me, molim te. Opet sam te našao. Nema niš za jest. Evo ga, Bog, otac, svega. Ja sam ti muđa, gledaj, i objektiv i ovo, sve ko muđa, ja kopiram. Ode, dečko, ode, šta da ti kažem? Pa ti si Noisy, pozdrav za Noisy Squad. Šta ima ekipa? Opet to ne liči na jedno veliko ništa, ali gle, bar sam snimao, bar idemo prema nečemu, bar je kamera bila tu, bar je... Tako da pusti priču, zadovoljimo se sa malim stvarima. To sam ja rekao svakoj svojoj dosadašnjoj curi, tako kažem i vama, male stvari su zakone! Čestitam Brunu na pobjedi, iako svi znamo da sam to trebao biti ja. I čestitam svim youtuberima što su me napokon upoznali, što su si napokon svi ispunili želju da vide ko je taj Noisy Boy. I to ti je to. A kakav bi to bio vlog da ga ne završimo onako kako smo ga započeli? To je vatreno! Kao i svaki Noisy video, jer ćeš se zapalit u pizdu materinu. Evo ga! Evo da baramo!